Assalamualaikum tuğanlar. Nanday akırdı bir tartı korsatып koyun dep çeştim. Sebebi hazır bunday akırlar elder aybay köp koldana başladı. Bazarlarda da mal bazarda satıldı. Bağların kança ekeni men toşun özüm görmedim, birok 5 milyon dep internetke çıkarıp atacakta. Bazardagı bağıs nuktunuzlar da 5 milyon dep men reklamalardan görsem atak gözümden barıp görmedim, kança ekeni toşuna bilbeyim. Ben bunun rasxatlarını aytıp bereyim sizlerge. Muna uголник 10 metre ketedi eken. 10 metrenin metri 60 somdan 600 som boldu. Razmeri kança eken bilbeyim. Ene Temir usta emasmин. Usta barıp alıp geldi, koşa bardım, akçaсын төлөp koydum kassaga. 60 som boldu. Bunun muna buttары 80 cm. Mınadan öydösü 30. Astı 50. Жерге да кирет dedi da. Астына да koyduk. Oşonda 10 metre ketти bul. 10 metre alıp geldik de daha bir 60 cm aşık kaldı. 10 metre alsalar kenger jetedi. Mına almatır olsa bul mesini almatır eken. Metri 31 somdan 13 metre ketти bundan. Oşo men Temir'in akçası 1000 som boldu. Mına batçık bolsa 1200 som. 2200 som bu. Ustaga jasap bергende 1000 som berdim. Oşo menen 3200 somga aylandı bul. Uşul turuşu 3200 som oldu. Emi satsam 5000 som mına. Esli kimge gerek bolatkan bolsa ушундай замена маслага барасыңар да bir акыр сатып аласыңар. 1000 сомго алсаңар болот, 1200 алсаңар болот. Керки жерлерде 1,5 миңден ар кандай сүйлөшкөнгө жараша. 1000 сомго темир аласыңар, 1000 сомго акыр аласыңар, 1000 сомго бачак аласыңар. 1000 сомго болсо устага жасатасыңар, ошо менен 3000 сомго айланат. Bir жакшынакай акыр. Ушундай кылып эле жасап алышыңарды сунуштайбыз да. Кимге керек болсо ушинтип жасап алгыла. Базардан кымбат сатып алгандан көрө.